Wah. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Adip. Seperti biasa guys, di sini saya mau makan-makan lagi. Gak usah berlama-lama guys. Di sini lah menunya ada ikan mas pesmol mandi cabai sama pete. Di sini ada sambal. Waduh, sambalnya guys, mantap. Lalapnya ada mentimun sama goreng. Ini goreng terong. Di sini ada kerupuk juga. Gak usah berlama-lama guys. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa marzuqna wa qina adzabannar. Seperti biasa guys, minum dulu. Wah, di sini ikannya besar banget guys. Yuk guys, makan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Cocok dulu guys. Wah. Hmm. 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 Mantap guys.
Hmm. Aduh, pas semuanya guys, mantap juara. Hmm. 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 Dibalik dulu guys. Waduh. Hmm. 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 Hmm.
Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Aduh guys, mantep banget guys. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, jangan lupa guys, dukung channel Kang Adip seperti biasa, like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga teman-teman dibagikan ya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.